Ajde. Da nas snima, a? Vadi. Vadi po motor. Evo ovdje živo, glasno, vidi ovo. Ja sam ga usitnio ovdje. Ovo čekaj da ja nogi izvodim. A što si ti zajebo, što stavu tu? Nemam pojma, nešto mi ovdje. Samo plaćam. Če? Napred. Ma kureš, ne trebaš ga vam. Što će tamo? Ajde, evo ga. Pun goriva. Ovdje auto. E, ako vi to uspijete izvući. Izvozno, ovdje auto. Aha. E, evo je ovdje spalo ono sa uspuha. Pa da. Evo sve. Znao da. A, ljudi. To je taj motorista koji je upao do ušiju. Pam, param, pam, pam, pam. Hajde izvlači da idem ja. Ja neću.